Whaatalawhatu talafola Radio Samoa le nei fwoi tai au, ma lo le soifua manuia, alo mai o tala o le asonga fua. O lea watu tusa au kilani ma se vaenga Waikato, i le iai whaatasi le lapata inga vaenga tolu. O le whailo mai o le tolu, sfuluma le tolu community cases ananafi, na sa wai matala o le maua o cases whaamaonia e lua, i Rackland, Masasai o Hamilton e Waikato. O le ana sa wai ma le whaai unga le malo, o le toetasi le minute le se fululua na po, le ana tu wai Rackland, Te Kaufata, Huntley, Narua Wahia, ma le taulango Hamilton e i le lapata inga vaenga tolu. O nei cases e lua i Waikato i le iwhaia umatui, ma e le o mauti noa le fesota inga ma le outbreak o lo Pipisi au kilani, ma e tu whaatasia talo tai au lo so e so e na pea. E lima aso le anu no fuaia vaenga o Waikato i le lapata inga vaenga tolu. Ai e le isau tala nei cases whaamaonia i Waikato, o le afo ina saufa i ungo siaki o le ave loli whai malanga mai au kilani a nga i Palmerston North wa whaamaonia. Reporti nei na sau le po le aso to nai, ma ona o lea e mauti noa le tangata na alu atu ma le Koviti, whailua i le taitai o le atunuu Jacinda Ardern, e Leai se mafua ango le ase e ai fua Palmerston North, e tusa ma le whai unga wa whaia mo Waikato. O no fuanga umafoi na awhea le ave loli o loo i loa umafoi. O lea ave loli e le i whaia foi ona tui ma o lea ua whaanofo e sea nei Palmerston North. O nei cases whaamaoni e le whai unga le vaiaso ua sawai, a o whaatali au kilani i se whai unga le malo i le aso, pe iai se suinga o lana lapata inga vaenga tolu. E Sese, solitulafono, toe ua o se po i fōlinga o tangata au kilani. O le whaamatalaina le Jacinda Ardern o le solo tetee na taita ia le taita o le Destiny Church, Brian Tamaki, mana whaatumuli ai le War Memorial Museum i au kilani le asato nai. O i lātou na whaatasia i au fiei tangata mātutua, o talavo, whaapea sui o kengi. E le i tele se tala ma le taita o le atunuu pau o lea, o loo i a ao leo leo. E ui le fia fia leo leo e tu sa matala TV tasi e le isaisi na mōlia o na o lea whaatasinga. E ui o lea na soli tapu o lo sauma le lapata inga vaenga tōlua au kilani. Lea e le o mawhai ai o na ilunga atu ma le toa se fulu tangata i mawhai ona whaatastasi. Ai le ngata i leo le toa tele le i tausi le lua mita e vā ai ma le isi tangata whaapele Leai o ni ufi fofonga a le toa tele. O le fia fia o le isi ave te avale i le isi, le whaapungai o le wheese ese a inga wa umai le soifua o se tama tolu se fulu whātau sanga o Te Kuiti. O se tala lata mailea mai leo leo a oso esu eile mata upuna tula i mai le aso to nai. Le ufa matala i se tasi o moli mau na wa aia sui e to o lua o le kengi na wha o lima i le ua Maliu wha o ngai se to i tu lou. O le afo le ono i le fiafi o torohanga i lunga o le awala, le ana tupoile nei oso wha inga ma e whampea, o le ao o le ua Maliu le ana tau tonu ai, ma leilo ai se mea. Na vave ona soso la ese i la ua lo tau sa ilia nei, ma na la e ina tō ninga le kengi e tusa ma moli mau. Reporti le Herald, o lo o whaamatala i nai le ua Maliu o se tamai whai lava lana pisinisi, ma e yeilo na to alua wha apel whanau. I nai tu la talo no wha te ia o torohanga i leo so wha inga i lunga le awala. Ai pisi leo leo i pai roa fetauaina ma yeila au malosi whaapapa, mana whaamanu aliaile to atasi ma awinatu i le helikopa i le whale mai, i le pō lava leo le aso to nai. A le se tui, e te le le Ea Niu Sila. O le amatanga o Februari le tausanga fōu lea o le awha mamalu ai le nei whaai unga, ma o le a awhiai so o se tasi e whai malanga i wa alele le company. Sau no le pule sili Greek Foreign, o le o langa leo wa ieife malanga inga wha avao malo i le taimi nei, ma o le a awhiai pa Sese se fulu valu tausanga nga i lunga, taunu umai, beo e se atu mao te roa. O i lātou fo i o le a le ma whai ona whai atu i pui pui o le Koviti o no tūlanga tau le soifua malo loina. E ta tau na wha ailoa wha amauninga. O tangata whai ngā luenga uma fo i le company whiwa i lunga o wa alele o le ua wha amalo sia le ta tau o na whaia umatu i pui pui. Tala muli muli o nei tae au, ua Taofia mo se taimi le tumau meli faamomoli mai le whale meli a Amerika wha moe moe e au mai i Niu Sila. O le whaiunga lea le United States Postal Service o na o le Leai o ni wa e au mai ai. O Niu Sila wha atasi mai si atunu e luas fulmeltasi o lo la vea umai lea lisi. Ma o loo au fiai fo i Samoa wha apea au se tālia. Talu lavo na saule Koviti le i whaingo fie wha momoli mai Amerika, ma o leana a mata tu i lunga le tau ia au nanga ia se te matalu ai peitai, o no le wha whainga tātele o lea ua Taofia ai. Tala nā mole nei tae au, manuia le nei aso.